بهلکفتا وژینا روژا نافدولتی یا زمان دایکی سازیا فێرکردن و پاراستنا زمانی کوردی لسوریا کۆمیتا عەرەبشەم و لە دێرکێ و گرکێ لەگێ و بە ئامادەبوونە هژمارێک ji وڵاتیان ڤەژاندنا vê roja dîrokî li hola Azad Sarûxan li navenda Partiya Yekîtiya Dîmokrata Kurd li Sûriya Yekîtî li bajarokê girkê lêgê hat kirin. Polîsê Pakistanê di wê demê de robû û ev em bêjin ev serhildana gulebaran kirin. Di encamê de 5 xwendekar cana xweş destan. Ev xwendekara ye Kulîca Bijîşkî li bajarê Dak hebû. Ji ber vê bûyerê serhildan li hemî deveran belav bû. Zimanê me ji dewlemendên zimanên serzemînê ya hezarên pirs û peyvên wî di nav Kurdan da nihisyana تملا وشيخ صوفي تمريد وسرسري بقلرو آغا وعقيدن دجمني كردن جدل ريبرن بو كشتن وطالعن وجنگو بربري قرن خويني يك زمان واركو يك آرمانج نبي هر بكازن ورببازن في برينا بن سري حكي كرد نزان زمانا تفان زماني ما كردا كتا سردفان قالوا قينا باشا بدم الصلاة جبونا محمد بزاري ولات جبو فير ببن هور وقر ميرو جن وكي هركسي ام جوامير بجن يعني هجر ما جبينجي وحفتي وحتى نها ما قاربا امسر زمان بسكن انه ما فير كرنا زمان خوا مشقرا قربا بالكيشي از باركم زماني ما في استي وكنها و امي هادبان انجامن باش يعني زمان مروفا زمان كساياتيه زمان دماغو قلس ببي مروفاياتي قلس بي كساياتي قلس بي كساياتي ونداد بي دما قل ونداد بن جسدما وندابونا زماني وندابونا ام وقت سازیا فکرون پارتن زمان کردی سوری ام ججنا زمان جهان یا دایک الحمو کس و پکروان زمان پیروز دکن و ام سرکفتن حمو کسی بکاری زمان راد به چه زمانی کردی به چه زمان عربی به و چه هر زمان به سرکفتن جدما شورش حکومت لسوریا دست بکری شورش زمان کردی بردوام دکر گلک آلاون راگهاندنه به زمان کردی درکتن کانال تلویزیونی رادیو کووار و بلاوک نویساندی لپرجی اوا گلو افبتنه و دکاربن پاراستنا زمان کردی بکن دروجاوای کردستان دا برزان حسین گرکه لگه آر